Angithathe lethuba bazabane ngibekelele umoya ingcwele ngaphakathi kwethu. Amen. Hallelujah. Thathe lethuba bazabane ngibekelele bobabe bomake bantu labasha le Sunday school labakhona ngaphakathi endlini egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ngathi singilona kula nga wave asandla. Usemkhoneni baNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Indumiso bazawani. Indumiso uNkulunkulu lekile malanga wasikhomba yona. Kuthi kunedinto lenge uzuthandazele kuze kusiteleke. Kunedinto lenge uzuthatha fasting kuze kusiteleke. Kunedinto bazawone lenge uzufundzela iBhayibheli kuze kusiteleke. But ledinge dedinto bangcwele difuna wena ukhohlwe ngabo bonke lomiko. Ukhohlwe ngayo yonke bazawone into lonayo. Ukhohlwe ngato tonke tinto letibhlungu letikwehlele. Ukhohlwe ngato tonke tinto letimbi letikwehlele. Bese uma sesikhaleni naNkulunkulu. Bese uthatha amehlo akho wabhekisa kuye. Bese uyamdumisa. Lenye lamalanga bazawone uthi uNkulunkulu kuJoshua, Joshua ngifuna ukuthi niyongena eJericho. But yinye into ngifuna ngenele yona. Angifuni baba Israel bafaste. Angifuni baba Israel bafunze livi. Angifuni baba Israel bazalwane baphathe mahamela. But ngifuna bangenele into yinye. Ngifuna baconnecte babe sebukhoneni bami. Ngifuna bazalwane badumise ngoba lesiBhayibheli lomdala weJesu our creator uma thina simdumisa yena bazalwane uma inkulunkani yena uyakhulumuka bese abuye emhlabeni sinjengoba samdumisa kangaka yini lengabendela yona njengoba samdumisa kangaka yini lengabendela yona so la sinakaze amendele something nawufuna lomdala weJesu amendele something sikuthandaza kakhulu sikufunza livi kakhulu but hlala kuworship hlala ekudumiseni simakaze. Hallelujah. Ngiyabazalwane nasesene singa understand ukuthi even the worshipers laba labadumisako bathi ukuthi understand ukuthi how powerful they are. Bathi ukuthi understand ukuthi how strong they are. That is why bazalwane i-worship aleyazilukha ayasikhisa thimi. I-worship alengathandazi iyasikhisa thimi. Ngoba nasesikhathi ehlabelela sibe sesiyamusho ukuthi umbani sikhona abantwele sithi ukuthi understand ukuthi singobani. Ma-worshipers namhlezeni you need to understand ukuthi umbani bakosinakathi uthi uyawudumisa uthi understand ukuthi wena uyinjini yale mandla uze uthi le mandla uyishime ngemandla uthi ke injini ene injini engasayifiswa injini enga-overall injini enga-oyila lenzala ayiphefumi kahle yawuwashipa uthi le bamba ifasti uthi le bamba bazalwane ilonzo yakuzila uthi yakwadi ukonekta nabomzala weJesu. I-worship ifulela abazalwane bathi akungenwa khona. Uthi lomzala weJesu uJoshua, I need you to do one thing for me. I want to do greater things for you. But I want you to do one thing for me. I want you to give me worship. I want you to worship me. Listen, Bible bazalwane Joshua baya batonze Jericho. Nabafike Jericho abazake bathi moya ingcwele siyabonga kodwa bambita uthi umbani.
Lord Jesus. Hey! Sit here. Sifunza 5 sesiyathandaza. Jonah, not John, Jonah. Jonah bazalwane lebamnangathela kwamnika siboko basingilo waseNiniva. Jonah chapter 1 verse 1 to 3 and verse 5. Bese lwato basifunzela katha verse 5 bese uyathandaza. Uma sisaphenya bazalwane inyanga ya November. Ngolugulu bazalwane inyangeni ya November emndenini kaMathosi kuyi celebration. Amen. Jesus. Sinabomshana sinebantwana labantelwe ngoNovember. Hallelujah. Mine bazalwane ngoNovember. Mamfundisi wethu wa November. Ifirstborn yethu umntwana wethu oqala wa November. Our first church ya November. Our second or our third church the third branch ya November. This branch this month it answer 5 years. Hallelujah. Emelo branch this month it answer 10 years. Jesus. Hallelujah. This month bazalwane sipheze futhi sathola emntulu wethu oqala. This month. Hallelujah. Jesus. So inyanga bazalwane ya November
sinabantwana abahamba ngebhayibheli sinabamndenini bantwana nje labanyeni November, which means lenyanga ya November inyanga lenkulunkulu wasiblessa ngayo ukuthi wasiblessa buka nalabo bandla wena onke November. Yeah. Mene bengicabanga usibazalwane phathe Zuba. But sina 5 years engosini. Sibaphile. Hallelujah. Kuhamba kahle. Okay, then what delay it's fine. In what Jonah chapter 1 verse 1 to 3 verses 4 and verse 5. Ningamveli mona bazalwane, ningamveli mona. Ningamveli mona. Ngalelinye lilanga livila simakazi lefika kuJona umsa wa Amintai lathi hamba uye eNiniva idolobha lelikhulukati ufike umemetele kubantu balo uthi kubi babo sebenyukele dini. Kepha Jona wesuka waconza eTashishi wehlela eJopha lapho afike wakhokha imali yekwekhwela wagibela umkhumbi waya eTashishi abalekela simakazi. Verse 5. Verse 5. Onke emani Ubeqhubeka nalo verse 4 na 5. Kodwa simakazi wathumela umoya lomkhulu elwandle waba nesivunguvungu lesikhulu kangangekuthi umkhumbi wabese ngotini kwephuka. Onke ematilosi efikelwa kwesaba lokukhulu waba ngulelo nalelo lakhala uNkulunkulu walo. Bajika elwandle impahla letati semkhunjini bathi betama ukuphungula umkhumbi. Kepha Jona abewukele ngaphansi ekhathi nemkhumbi akulokukhulu kuthola. Liphilile baba live lakhe ekuseni linemandla lihlaba nhlangothi zombili. Siyabonga Nkosi baba ekuseni. Siyabonga uNkulunkulu wethu ogcwele. Sibonga baba kutholakala kule ndawo. Udeva baba live lakho. Khuluma uNkulunkulu wethu namandla. Khuluma baba silalele. Khuluma baba nyakho. Khuluma baba kulona leyo. Sulisa baba inyama. Ekhangeli kaJesu Kristu waseNazaretha nayinqeki yakho Nkosi. Ibuyele baba ngompilo. Makhuluma wena baba uqobo lwakho. Ekhangeli kaJesu Kristu. Lidlakho baba limvula. Lidlakho baba limuthi. Lowela phako siyabonga baba ekuseni. Uphakeme Nkosi baba egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Sikhona bazalwane. La sifundza khona bangcwele iBhayibheli likhuluma indzaba lela namhla idida makholwa lamanyeni. iBhayibheli likhuluma bazalwane ngokuthi simakaze wabona bubi nebekade buseNiniva. Wabona bubi buseNiniva. Bathi bazalwane akavusi umuntu loseNiniva kuze athende bubi loseNiniva. Akatumbuze khona khona. Akavusi umuntu loseNiniva kuze athende kube akavusi umuntu loseNiniva kuze athende iNiniva. Kodwa bazalwane wahamba uyona ziphotha lengasiyo yaseNiniva uyinanza bazalwane iphotha nayo ayisengathi kahle ukuthi kwenzekani ngayo. Isiza uNkulunkulu Jehova wafika kuJona wathi yeJona buya la ngifuna ukuthuma hamba uyeNinive uyotshela abantu baseNinive ukuthi mina simakaze bubi babo sebufinyelele kimi. Bubi babo sebusebenze nami ngabo sengiready sengiphakamisile inkemba yokuthi noma ngesikhathini ingehlela
kodwa naye afuna ukusebenzisa noma kanjani, ukusebenzisa noma kabufunzile, ukusebenzisa noma kabafuthi, ngoba akakhethi umsimakazi igama lakhe. Isibhayibheli lambita kuJona. Sihloko sethu salamhla sithi libebo lasimakazi alinamvithwa. Libebo lasimakazi alinamvithwa. Isibhayibheli bazalwane Jona sekayitholile imessage. Bazalwane sekayitholile imessage. Sekamvile simakazi. Isibhayibheli wahamba Jona. Akade ngobhene Jona uthi bekungeneni. Akade ngobhene Jona uthi bekunani. Kodwa bazalwane ingqondo yaJona yaguquka yangafuna ukwenza lokushiwa umsimakazi. Ingqondo yaJona yaguquka yangafuna ukwenza inzalo yasimakazi. Isibhayibheli Jona wabaleka abalekela simakazi. Uma bazalwane belayiniva beleyogibela umkhumbi mahala. Kodwa isibhayibheli wajika Jona wabhekisa bazalwane eJopha. Wafika eJopha bazalwane wathola imikhumbi eminyenti, imikhumbi ifonile. Lomunye uye eNiniva, lomunye eThalashishi, lomunye uya kuphi. Jona ngathi ngiyambona athi la ngibalekele ukubaleka waqonze emkhunjini loye eThalashishi. Isibhayibheli lize liyakufeta lize wakhipha imali. Maye bantu bayabhadala ababalekela simakazi. Sengisho mina usenyangeni uyabhadala. Sengisho uthi 1-on-1 uyabhadala. Sengisho useanointing oil uyayibhadalela. I-holy water uyayibhadalela. I-bracelet uyayibhadalela. I-session uyayibhadalela. I-dial uyayibhadalela. I-spade uyabhadala. Kodwa ufika simakazi bazalwane ufuna lethu phakamise sandla bese uyamushipa asukume esihlalweni abuye emhlabeni athi manje udumisayo bese yena uyenda. Usimakazi asibhadali lutho, usimakazi asikhiphi lutho bazalwane. Usimakazi siyamdumisa phela. Bayabhadala abantu lapha. Bethu ngoba vele ngasuku sitheni. Mara ubhadalile lapha. Badalile lapha babuye nesikhontshana esigaka basibethele emakhoneni. Bathi sigade indlu, sigodo lesigaka sibethele emakhoneni. Bathi sigade indlu, ubhadalile wena. Bakunika imbanze lengaka bathi fala phansi kwendlini. Utobashaya ngadukaneswe nakhulula bakwethula. Ubhadalile wena. Wathana amabhodlelanyana wabhokisa bazawana esinhlanhla kunetimbo wena nothi bhadalele uma usuka kusimakazi. Nandoba ngabesitshe bakhona labasemateksini basuka la ePola Park babhadala imali nokugibela iteksi bayala bayakhona nabayafika bazakhipha imali nokuthola timbo letiphathekayo. Ngoba umuntu lobalekela simakazi la ayakhona uyabhadala. Jesus, one way or the other uyabhadala. Ubona nabale basibaya batijabulisa nokungafika uthi mnike mara ekugcineni kulento okumele utijabulise ngayo. Kumaphela lento okumele utijabulise ngayo wena njani uyayibhadalela, uyathenga stovo, uyathenga bazalwane. Noma ubalekela simakazi la uyakhona uyabhadala. Nabanye babalekela simakazi bayathenga ama-20 ama-draw babhadala kubuyilutho uyabhadala. Noma babalekela iphindlela uyobhadala. Lisibhayibheli laJona naye wambalekela simakazi. Hallelujah. Engimthala Emhlabeni
bahlale eteksini bamemetele maboro kumbe kabhokweni kumbe kakawu kumbe emelo bangene nase kushoda nethi munye uthi iteksi khwale uve ukuthi du bamemetele maboro kuphi bona phathi teka takho bamemetele kuthule ukuthi du uthi usibhisho thola nasekunjini wasethanda shishi bazusibeka njalo bese balinzile balenza umuntu loyedwa uzothi awugibela kulomkhumbi bese umkhumbi yahamba lizibhayibheli mazone waqhamuka Jona eva bathi hey thala shishi wagijima Jona waqonza khona then uthi mfundisi labalema lapha emkhunjini barejoyisa bathi asahamba thine waqala umkhumbi sahamba thine wangena Jona Jesus ngoba kule bantu lebafika emlweni yakho bayithole ibumbeni ihlangene bathi nakafika lo muntu le nakafika nakasafika nomndeni mtadangele Nkosi yami Bake nakhonza abazalwane ebandleni lethu ngingabidinga igama ngoba abazalwane bakhuluma lapha abazalwane beshodela umkhimbonisi hayi nami bekushumayela khona nami bekuthatha ukuzalwane sishodela umkhimbonisi ukushoda umkhimbonisi la ebandleni sishadanga bala ikhimboni ikhona siyadanga hey lengelimana wafika manje umnyephunti wafika na wasinakafika bazalwane bonke ebandleni bayamali vele kusilawo umatima bayijoyisa bashadaka bajabula bathi hey sesinakhibonisi anami vele namajuba ngazuba ngeke bajabula ngathi sesitoshaya ikhimboni bashaya ikhimboni ngoba mnanzi bathi bazalwane amantombazana la ebandleni ma-1 abanedisi wonke bagcine balwa babala ukuthi lo muntu lesijabulile uthi bento oshayela ikhimboni ushaya ikhimboni ashaya nebazalwane asinasebeshayile athi nasebashilo kusesibathi akhulume nje athi ngisaboshaya sabuye manje ngishiye endlini yami kuqholile phela ukupha amakhiya semsesi wami uyoba nonceda bhuti wakho uyomkhilela ekhalakhe nawe ubaba amakhiya uyokhilela ekhala bhuti kanti bhuti lethu uthakethe wena angikhona apha ngiphromotha manje ngiveka lenzaba yokuthi nisinenijabula kufika wemuntu kanti lesikhathi nijabulele kufika kwesitha ngoba izibhayibheli ebandleni kuba nemoya wokuhlola sibayihlola le moya sibamhlola lo muntu kodwa siyabonga sesi voice lehle kodwa uhlabelela kahle siyabonga bhuti voice lehle uhlabelela kahle siyabonga babuyashumela siyabonga malungelo bonke mara asesihole lo moya uhamba namuphi moya Jesus make mafundla uyathi wasithatha khonza nathi ngandaza bakhuluma bangihlebela basifundisa phela lo manje uyashumayela mfundisi bonke bana ngibenda siphuma mfundisi phela lo manje uyashumayela ngathula ngathi angiva baba mfundisi lo manje phela lesikhamba khona uyashumayela noma besamba naye uyashumayela ngathula ngathi angiva ngiyacabanga lebala bafundla bathi mfundisi kanti ngibadla nje ngoba bayangathi ngiyashumayela mara sona nginike ephulpit sisahlola lo moya uthi uhamba ngamuphi moya Jona naye wangena emkhunjini wafala umkhumbi yasuka kumnanzi bonke bayethala shishi lizibhayibheli bazalwane nesofundza verse 4 ngoba liqebo losimakathi alinakuvinjwa ngumuntu nasefundza verse 4 lizibhayibheli bajwayele kuhamba bazalwane iwetha bebavumela mara all of a sudden bajika simbo bajika i-atmosphere bajika bazalwane lwandle ngoba nemoya lomkhulu umkhumbi bazalwane waqala wafuna ukwina bonke abantu bamangala
ukuthi sekwenenjani bazabone nalokho nalokho kunebantu lebasinabafika empilweni yakho bayithola impilo yakho ihlangene iyunike bathi nasefika bona bazabone impilo yakho nawe ungasathathi kahle uthi uyaphambili kumbe emuva ngoba bazabone awuzange uba nemoya wokuhlola leminye imimoya simalethe bazabone wokuletha umoya asenivakalise la lo moya ungalethwa ngusathane lo moya ulethwa ngusimaka futhi verse 4 lo moya ungalethwa ngusathane yena sathane nasentiya namakatara wakhe lo moya lo ungalethwa nguye lo verse 4 kodwa simakathe uvula imic man okay kodwa simakathe yes wathumela umoya lomkhulu elwandle uthunyelwa ngubani umoya lomkhulu bazalwane lesikhathi yekela sathane empilo stark yekela inyanga lebathakathi ubekele letho ubuke ukuthi lelo moya longaka lenkinga lengaka ilethwa ngubani izibandela simakathe wathumela umoya lomkhulu ekhathi olwandle umkhumbi wathi nyangala kunetimu bazalwane letifika kushaya umndeni kushaya ubhilike kanti inkinga ayikho kulo mndeni inkinga ayikho kule ofisi inkinga ayikho kule banka inkinga ayikho kulo mshado inkinga ikumuntu lekumthumele wangena izibhayibheli umkhumbi wangasabi ne-direction bantu bamangala bonke ukuthi kwenenja asukume ngatilosi athi asikaso sikubone lo bakhuluma kodwana bathi kulona leyo ngaphandle kwakubo lesatoyenda imbamba lesibamba wethu lesatoyenda umphahlo satomita umphahlo niphathe eduruzele kala solokunalo ngoba lenkinga ilesomuntu ilesomsimakade kunemuntu laphakathi lobalekela simakade kunemuntu lakumndeni lobalekela simakade awunawo amandla wena okumbalekela simakade basilona lovuka impela labathandaza uNkulunkulu wakhe bathandaza lebashada bashada lababhungisa impepho babhungisa labayinatha wonke umuntu wathandaza ngendlela yakhe imambana lene problem ingene ekhaya emkhunjini ilele phela lona inkinga sonke sitshana naye ayesesi hey manje metha manje hey nje sakuzitshela utshela lona inkinga naye hey nje metha manje metha malanga lekhaya kusahambi kahle hey lobabe hey lapha kusebenini hey lapha imambani ithulile awutelunga sisi izibhayibheli bonke baphishanekile bayathandaza inkinga inejona and lona inkinga kathandazi ngelimele wasifanele inkinga wadenze walala wathi kakhuluma lokuye bazalwane benakase ukukhuluma uhambi uya yonke lapho invite khona letinye izindawo bazalwane ni-invite abafuna ukukhuliswa the kingdom of darkness njengoba libela phambili ngishumayela the spirit lenaso is the spirit that is operating in this place so uma ngabe ngikubitile ngathi kuyala ngathi I'm not operating by the spirit of God the spirit that I'm operating under will take control over your lives lonke lelando under that spirit lonke lelando operator ngale spirit uma ne spirit sokuthatha abafati nabo bale bonke labo bayaguquka bathathe abafati uma ne spirit sokuthatha tinyaka lonke lelando uthatha tinyaka uma ne spirit sokuthatha imali lonke lelando uthatha imali the spirit salomuntu lophefumulakile the spirit let's operator Osikendela example to faka. Ngiyabona kuyashoda. Uyabona ikhathi
ya la ikhona ayisho ukuthi singavakasha endzaweni mara sifake amagogosi ma ayithi nawe uyafuna abavakashela nawe uvakasha mara faka tibuko njengaya la labantu bahleli lapha ekhunjini kodwa sekuna parafini lokwamukela bayavuka bayathandaza inkinga ile ikhathi baze baba khona captain of the ship yasukuma yabuka ukuthi wonke umuntu uyathandaza yini yathola ukuthi nayi ibheke ile wasiwa yethona walala nje sifa Yes. Onke ematilosi ifikela kwesaba lokukhulu. Yes. Waba ngulelo nalelo lakhala kuNkulunkulu Yes. wabo. Bajika elwandle impahla letathi semkhunjini. Bathi betama ukuphungula umkhuba bathatha konke intimo. Dabo. Phela bazalwane angathi mina nesithombe yini. Lesikhathi abantu bahamba nesitimela basuka kuNkulunkulu bahambe bayothenga into eJozi. Babuye bathi lapha esitimeleni sekhe isitimela sifike eNkomazi. So lapha yana i-mode of transport bekule mikhumbi. So bethenge imikhumbi batothenga. Bathenge intimo kuze bayanatho ekhaya. But ngenxa ye problem yokuthi umkhumbi zofuna kuqhwila lithi bathatha letinto lebe banato. Bathi jikjele ikhathi emalini. Bathi basaba ukuphumula. Letinye letinto yebo dibambi. Tijikjele ikhathi emalini. Tijikjela uwe. Mabuza accommodate sitha. Sitha sifike kuwe wena muthandaza ngo-12 ebusuku. Sitha safika kuwe sakutshela ama-movie. Laqala ngabo first level. Kuzokushaya 2 ekuseni. Sitha sakutshela ema-movie ema-Nigeria laqala ngo-5 entsambama kuyoshaya 5 or 6 ekuseni. Kudlale part 1, part 2, part 3. Solo wena uhleli ulahla tinto takho ulanza tinto tesitha. Phela wena boyibambi fasting wena. Bantu bafika sitha sathi esesi ungabosina kakhulu. Uba nje uba natural uba yimali walahla tinto yabantu bambile. Phela wena bothandaza wena ongadlali wena osithandaza wena usukume bantu yabagulabo. Phela wena bosithandazile ivini imimoya imfe uzinomlilo vuthabo bantu lahlile ngenxa yesitha. Phela wena umngapho bomthanda khona baba umngapho bomthanda ngenxa yesitha. Bathi umthanda kakhulu yameka nahlonipha wovuka nengane nyana walahla lelo mfati akushadele yona athi indoda yami noma ngihambe emoli imbamba ngesandla indoda yami nanyimatile iyamthepha emuva ithi sorry baby indoda yami nayinemali iyamthengela ipresent walahla letinto yaletela umshado athi makine kaqabanga labanye amadoda nabo bathi hey mambita akabange wena kufanele phinde wayilahla lento noma ibambile emshadweni ngenxa yebantu noma fake empilweni yakho. Boyhlonipha manje lendoda. Lendoda wena boyhlonipha. Lendoda ize ikshade ngoba boyhlonipha. Lendoda ize ikshade ngoba boyithanda. Bathi ngenye yabantu noma faka empilweni yakho sawulahle lento yawashadelwa yona. Labanye bazalwane bantu ukuthi basoze beduza. Abanye abantu bathina ukuthi usebenzisa i-Wi-Fi. Sebenzisa i-Wi-Fi. Irouter ibela. Mara bona babambe bale. Bona banezwa nguwe. Mara akakuthuza nawe. Bakashane nawe. Asisho ukuthi unabanethi wabo.
kubo belonile. Umbalivela kubo belonile. Bathi simakathi. Ufuna ukuthi ubonakalise. Ku-Abraham. Abraham wababula bonke. Wathi bemthalo tisuku. Ngiyababona bonke. Mara hayi Lord. Hayi Lord. Belomhlangana bakhona abantu. Azayisho ngabalahla bonke. Kujoshua ngeke mlahle. Joshua is my body. Asisho ukuthi mlahle. Asisho ukuthi mlahle. Bathi phela abune. Neyenzelo. Kumele naye malabe lapha. Wena ube la. IsiBhayibheli wathi Abraham ahamba naLoti. Simakade wakhomba ngakha wavala umlomo. Bahamba boAbraham naLoti. Nomdala wethu siuvala umlomo. Uvula endleleni bayalo ekabana akangeneleli simakade ngoba labantu ohamba nabo akusibo yena bafuna kuwe dala tisabeni kaAbraham naLoti tibane emadlelo nomdala wethusuku wavala umlomo wabazoyathandaza Abraham wathe Jehova wena wangibida wathe ngishinde mami mase siyakabana ngenelela kulobula wethu athi nomdala angasho uthamba naLoti kulebantu labangela ukuthi nomthandaza nomdala wethusuku angamuva wababana eceleni kwakho. Wathi noma ngabe uNkulunkulu sekathulile lifanele kumele libanjwe ngAbraham. Loti walithatha Abraham wathi khulumela yena wathi ngoba mina nawe siyalwa khetha inzawo loyithanda wena wasebukhosini wena sonke sisasitha khetha inzawo loyithanda. Loti wabuka walikhomba live wathatha. Abraham athi nengisengenele iphisi sesi kumele kube nethula sesi sengimnike nje ukuthi kumele kube nepeace yena awuniki ngezinto zakho uzokube peace into yakho lapho ulisa lakho lapho yosimanatha kunike bona lokho awuphusani nabo awuthweni peace. Thank you Jesus. Let the Muslim win a peace. Let the Muslim win a peace. But you must have what looked in a second hambi. Second celebrate Abraham. Wabuya Smarat. As the campus to rape Abraham. Don't let us move in the Canadian state. As Abraham and Pereira beat. As a strawberry. Abraham. Then Yaakov stand cool and emphasis walk before me and I solid as a man listen baby Nazam Kuji Wakuluma Jonah what's the name of the Blakadipo Tatamine Porcelain Rock Niggas are coming the Blakadipo Wathi ngiyabona amadoda athi Jonah ikhathi yakho ayinabalelwa kithi ngoba wazalana nawulahla umuntu kumbe nawukhesha emuntwini akubumnanzi kunebangani lenakhula nabo wazalane eprimary saba bangani safuza sonke athathathi nasesipasa siyesekhonda labanye bashonakala hayi kuthi ngoba siyaqabanga bazalane sengiyesekhondari la sengiyekhona sefuna abangani impilo yakhona ngiyafika sekhondari nabanye bangani bakhona lasinaphasa sekhondari sekuqhubeka nempilo
abashane abasasibo bantu beluhambo lwakho bambamba Jona bamvusa khathe manje asikaphosweni namhlanje hayi ngoba siyabazona hayi ngoba sabone babi kuzelekela lasimakathi eneke miloni umnyaka wa 2021 usengaphela greater things greater things greater things greater things are about to happen greater things are about to happen oh manje namhla uMasikhosi I'm taking a new decision a remarkable turnaround in my life bonke laba bathi banami laba nalifezi inkomo lakho nobabekela lapha khasha enebuka ukuthi Abraham bekanamzondi Lord wefuna ipase kuzobona ukuthi Abraham bekanamzondi Lord seyipasela lisibabe Lord wayehlala eSodoma naseGomora inzawo leyagcwala bobabe labantwana nabafana uyamangala kuba nabafundisi lebathi bashadisa ama-gays kuba nabafundisi lebathi bashadisa ama-lesbian mina bazabone ngamane ngife ayushadisa gay ayushadisa lesbian kodwa ligay uma likhona alibuye landoyishumayela libuyele Jesu lesbian nalikhona alibuye landoyishumayela libuyele Jesu kodwa ngeke mawashadisa mara ndowashumayela 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 ngeke washadisa iSodoma neGomora wadwala emanyala phambi simakathi wehlisa umlilo ezweni washisa kwasani lebe seSodoma neGomora Abraham kuzumbone kusibekela umsondo kulodi wakhuluma nalomthamo uthi so bathi Nkosi iSodoma neGomora before uketha nayo uma ngabe bekuna 50 labakholwako ungayibhubhisa yini athi simakathi angeke athi uma ngabe bekuna 40 ungayibhubhisa yini athi simakathi angeke wathi Abraham akuthi phela Abraham usaba kutshela kahle kahle simakathi ngoba lendzaba yakhe nanothi yake yabantabanisa nasimakathi uyayibamba baba angithi banye abantu abanizwa ngilodi nasimakathi somanyalo lodi usenkingeni mara kuze uthi amncengele uyasaba uyivete spray kuze babe ngiqelela lodi ukhamna ngenthola uthi uma ngabe bekina 50 uthi uNkulunkulu ngeke usithatha bekina 40 uthi uNkulunkulu ngeke uyeke uthi uma ngabe bekina 10 uthi uNkulunkulu ngeke uyabona lodi uzayo maqhinga yaphela maqhinga enjani ayaphela ngiyacabanga ngabheka phansi wathi manje babe uyakhumbula lekhathi ombita lena vele ngithi ngasina ngiphuma ngaphuma nesihlobo sami lodi Nkosi yami ngiloya baba uyakhumbula loya ya ngiloya baba shemiyaqela ule Sodoma neGomora uyakhala ukuthi amzodi nethi uqhelana naye uyamthandazela akhona lapha wathi uNkulunkulu uthini wathi ngithi kunalodi wathi ngeke lodi ashe ngalo mlilo ngenqa lakho Hallelujah. My God. Oh yes, Jesus. awumzondi Yebo. enano najona labaphose khathe wakhe hayi ngoba bebamzonda simakathi usuke ane blood isiBhayibheli kulodi bathungela the close dafike damtshile dasiba sale sophuma waphuma nemkakhe nebantwana umkakhe wathi guquke indlela phezu kwathulisa Sawuli lithi iBhayibheli bathi najona naye wasikaphoso olwakhe uNkulunkulu wathi liqhebo lwami alinakuvinjwa wathatha iway Hallelujah.
yavula umlomo wangena ngaphakathi Jona yahamba naye yafika yamkhafulela eNinive bantu bazalwane na ukhulesha nabo hayi ukuthi singakathi akabanaki kodwa ubanaka balekuthi na Jona naye simakathi wamnaka wamtransporta ngefish wayomkhiphela eNinive hayi ukuthi akabanaki kodwa akabafuni in your presence eseni anokuvinjwa liqembu lasimakazi asimelekiya uma bazalwane lomthalo uthi sungakhuluma ngathi ixoxane nathi sonke xoxane nathi sonke labanye bangasafuna ukubathandazela usibatitha kuwe my God bakhulekele bakhona le uma ke nawe Jona uyadadi kuthi mina ngengijona ngoba kunebantu lobangakhona kuvuma sonke bantu bavuma sono sekalele ku deathbed yakhe sekade uphuma umphefumulo avume umuntu athi lo babe walapha wabulawa ngini kokusita ngani seyufa yathi vuma kuthi nomndeni wakithi ugabana nje kangaka ngimi hey lapha emandleni bagabana nje ngimi emsebenzini mabhosi ashayisana ngathi ihloko nje ngimi tusinathi khulunywa ngalathi inzaba uthi thwala uthi kusengala usathi thwele uvothi faka nebhotela la endleleni kusinathi fika la khona sizofika timnansi bantu bazondane bantu babulalane bantu bathakathane kanti inkinga inawe Jona isiBhayibheli Jona wasukuma wathi hey ningasalimati nokunyeti ningasalahli nokuningi inkinga ngimi haleluya haleluya nabo Jona ngasibavume kuseni nemkakhe akamgazi ungathana nasikole la yakhona hey sesoka ngendzaba lendothi yakhe akayikhathi ungathana nasibali la yakhona uthatha indzaba totshela isikole uthatha indzaba totshela sibali uthatha indzaba tana ukuthi ukuselela inkinga nguwe namhlavuma kuthi babe ngimjona ngimjona
Akunakuvinjwa ipheko lasimakazi. Wawona hlose kukwenda ngempilo yakho akunakuvinjwa. Siphakamise kahle. Moya ngcwele. Siyani ukuthi ungenda konke. Akekho umuntu asikho sidalwa lesingaba nemandla okuvimba lesehlose ukwenza. Akekho